trećoj godini realizacije projekta za smanjenje siromaštva, Autonomni ženski centar u Beogradu u saradnji sa 22 ženske organizacije civilnog društva iz Srbije realizuje kampanje za održavanje fondova za unapređenje položaja žena iz budžeta opština i gradova u Srbiji. O ovoj temi danas razgovaramo sa Natašom Jovanović iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda. Nataša, dobar dan i dobrodošli na Kopernikus televiziju. Hvala, dobar dan i vam. Kao što sam već spomenula, reč je o kampanji za Fond protiv neravnopravnosti. Recite nam nešto više o samoj toj kampanji. Kampanju za Fond protiv neravnopravnosti je pokrenula mreža ženskih nevladinih organizacija iz cele Srbije. Mreža je neformalnog tipa i zove se Žene, siromaštvo, razvoj. Ideja je proistekla iz toga što smo proučavale budžete, što na nacionalnom nivou, što na lokalnom nivou, i došli do zaključka da su žene u budžetima prilično nevidljive i da se sredstva koja se izdvajaju, a izdvajaju se negde generalno za unapređenje položaja žena, netransparentna. Prosto ne možete u budžetima da vidite dovoljno na koji način se sredstva upotrebljavaju i da li krajnje korisnice imaju, da li ta sredstva imaju efekta na krajnje korisnice. Tako da smo došli na ideju da zapravo, što je zakonski omogućeno, da se osnuju ti fondovi. Fond znači ništa drugo do poseban evidencioni račun pri budžetima. To nisu oni privatni fondovi ili što je regulisano zakonom o zadužbinama i fondacijama i fondovima, već pri budžetu posebni evidencioni računi na kojima bi se zapravo, u koji bi se slivala sredstva namenjena za određene namene, u ovom slučaju to poboljšanje položaja žena, i iz kog bi se slivala sredstva za krajnje korisnice, odnosno za naše građanke. Da li su upravo ovi razlozi koje ste nam sad naveli individualni, odnosno poželjni za potrebe ovog fonda koji je osnovan? Nisam razumela baš. Zašto nam je potreban ovaj fond? Zašto nam je potreban fond? Fond nam je potreban između ostalog i zbog ovoga što sam rekla, da bi sredstva za žene bila transparentnija, ali i zbog toga što nekako sva istraživanja i svi izveštaji državni govore o tome da su žene generalno u neravnopravnijem položaju u odnosu na muškarce. Da bih to ilustrovala, dovoljno je da kažem da je u 93% slučajeva partnerskog nasilja žrtve su žene, a počinioci su muškarci, njihovi bračni ili vanbračni supružnici. Da žene generalno gledano zarađuju u Srbiji 17% manje plate u odnosu na muškarce. Da je samo 30% imovine na imena žena u odnosu na 70% koliko imovina pripada muškarcima. Tako, to je nešto bolja statistika u odnosu na svetski nivo, jer podaci Ujedinjenih nacija govore čak o tome da 2/3 svetskog proizvoda proizvode žene, a da posjeduju samo 1/10 svetske imovine. Tako da u tom smislu su podaci poražavajući i sa druge strane žene su uvek u većem riziku od siromaštva nego što su to muškarci. Tako da nam je zbog toga potreban fond. Da. Ko sve učestvuje u ovoj kampanji? U kampanji učestvuje 23, umeđu vremenu još jedna, znači 24 organizacije civilnog društva iz cele Srbije. To su pre svega ženske nevladine organizacije iz Kruševca, iz Užica, iz Kraljeva, iz Tutina, iz Novog Pazara, iz Loznice, iz Vlasotinca, iz Zrenjanina, iz Novog Sada i tako dalje. Sigurno sam preskočila nekog, ali to su ženske nevladine organizacije koje su preuzele na sebe da u svojim lokalnim sredinama sprovedu kampanju, dele materijale, podignu malo svest javnosti na tu temu i da pošalju pisma određene sadržine svojim gradonačelnicima i ministru. I meni je to, ovdje su samo neki materijali za kampanju, ovo su lifleti koje smo delili, ovo su nalepnice Vuci guraj za vrata, Vuci za fond i guraj protiv neravnopravnosti, tako da ti gradovi su bili u toku trajanja kampanje oblepljeni tim materijalima zarad podizanja
podizanja svesti, a moj omiljeni deo kampanje je u stvari to pismo gradonačelniku. Sve građanke i građani su mogli preko internet sajta www.zafonzažene.rs da pošalju direktno pismo ministru rada i socijalne politike, gospodinu Ljajiću, tako da je i on, ja verujem da je do sada upoznat sa ovom inicijativom. Dobro, svima nama je poznato da je jako teško stanje i u našoj zemlji, a i u čitavom svetu. Svi se kao vadimo na neku ekonomsku krizu, pa i za ovu kampanju su potrebne neka određena sredstva da bi se ona sprovela u delo. Na koji način ste vi došli do finansijskih sredstava da biste sproveli ovu kampanju? To je projekat koji je, sami ste rekli u uvodnoj reči, da je projekat već treća godina trajanja projekta za smanjenje siromaštva, civilno društvo i odgovorna vlada. Ovo je završna godina, u tom velikom projektu učestvuje 7 velikih organizacija, svaka praktično za po jednu ciljnu grupu, kako mi to kažemo, uslovno rečeno marginalizovanu ciljnu grupu. Projekat preko Instituta za održive zajednice podržava norveška vlada, tako da ovo je treća i završna godina i vremenom smo, znači najpre smo se učili da proučavamo budžete, pa smo onda analizirali te iste budžete, a ovo je posljednja godina gde svaka od tih organizacija i za Rome, i za stare, i za osobe sa invaliditetom, i za mlade, i za decu, i za izbegle i raseljena lica, i mi smo kao autonomni ženski centar za žene. Iz naše perspektive smo proučavali budžet i svaka od tih organizacija praktično ove godine sprovodi završnu kampanju zarad smanjenja siromaštva svoje ciljne grupe. Da, i iz čega bi se slivala sredstva u fond i zašto bi ta sredstva bila korišćena? U fond mi smo se potrudile stvarno da ozbiljno osmislimo i da omogućimo vladi i nadležnima da nekako što jednostavnije donesu odluku o tome, tako da smo proučavale, našli smo pravne osnove. Zakon o budžetskom sistemu daje osnov da se osnuje budžetski fond koji mora da bude namenski, tako da ne bi bio problem ni u ovom slučaju da se za određene namene opredele sredstva. Kao mogućnost za punjenje fonda smo videle pre svega kršenje odredbi Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Taj zakon je donet 2009. godine, još uvek nemamo nikakve informacije o njegovoj primjeni i implementaciji. On vrlo jasno predviđa određene prekršajne kazne za one koji ga krše. Tako da smatramo da bi pravedno bilo u krajnjoj liniji da se ta sredstva koja kada se prekrši taj zakon idu u ovaj fond. Mogućnosti su velike i od donacija i definitivno bi trebalo predeliti sredstva iz budžeta koja znamo svi da nisu dovoljna, ali novca ima toliko koliko ima. Mi samo smatramo da bi pravednijom raspodelom tih sredstava mogao da se postigne bolji efekat. Koji su vaši dalji ciljevi? Dalji ciljevi su, do kraja godine ćemo izvesti, ovu kampanja je zvanično gotova, znači nekako smo morali da napravimo neki rok, tako da je počela 17. oktobra na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva simbolično, završena 24. mada po pojedinim gradovima još uvek nisu izlepljeni svi materijali, tako da verujem da će se žene na lokalnom nivou još baviti time. Sada planiramo da intenzivnije se bavimo tim, kako se zove, lobiranjem. Znači, već danas smo imali sastanak u kabinetu gradonačelnika, recimo grad Beograd je prepoznao da je inicijativa dobra i da je ostvariva, što je najvažnije, i danas smo imali sastanak, tako da verujemo da od toga može da bude nešto na nivou grada, ali onda idemo dalje i na nacionalnom nivou. Nataša, hvala vam puno što ste bili gost na Kopernikus televiziji. Hvala vam.